تماشاوان هیجا عزیز و دلال شفباش دمخوش برنامه کردینوز به بشا چارمین به مجارکی نو پیشبری و ایرو آخفتنامه صحبتامه مجارامه لسر فقیه ایرانه فقیه ایران ده ادبیاتا کردی دا گلکی گرینگه گلکی تایبت و جداه گرینگتیا فقیه ایران دما مرف لی دهره عربی زانه فارسی زانه به کردی نویسیه هلبستوانه نویسکاره او دا آستا علمه دا هری بلنده جداهیا تایبتیا فقیه ایران دما که مرف بهره فقیه ایران هر دم لپی علمی چیه گوتیه از فقیمه از طالبمه از خاندکارم از هر دم هیم ببم دما مرف دیروکا کردی دهره نویسکار مله سیدا هلبستوان گشتی خواه به گنده خواه دناس کرنه خواه به نافچه خواه به باجار خواه به حرام خواه به عشیره خواه دناس کرنه لی بلی فقیه تیران جی خواه به خاندنه خواه به فقیتی ده ناس کرنه فقیه چیه مدرسه دا یه öğrenci یه طالبه را ام دبیجن فقی او دبیجه ازی فقی بم ازی هر دم هیم ببم مرو فقی وها نفستانه که جداهی مرف فقیه ایران به و تماشاوانه هجا فقیه ایران ناوی وی اصلی محمده بابی وی جی میری مکسی بویه مکس ایرو نافچه وانیه ترکی جراجم باخچه سارای فقیه ایران جمالبته کی خورته جمالبته کی دولمنته و جمالبته کی آریستوکراته لیبری لبه خورتا لبه آریستوکراتا لبه دولمنتا نسکینیه لبه خزانه لبه فقیره فقاره و مظلومه سکینیه هم هر دم لبه ملتی خواه لبه گلی خواه سکینیه دناوا گلی خواه دا بویه دنگ گلی خواه دما مرف لبرهمه مرف هلبسته فقیه ایران دهره فقیه ایران زمانی یکا گلکی سوکه او حسانه یعنی هر کس دکاره بخونه او فهم بکه تماشاوان هیجا و دلال عزیز درباره فقیه ایران دا گلکی آگاهی زانه هنکی کم هنکی زیده گلک ناو آگاهی مداجی تشت شاشی هنه لیبلی ایرو ماموسته me میوان me پروفسور دکتر نسیم سنمز درباره فقیه ایران دا خبیتیه نویسیه دبرهما خدا جی فقیه ایران تدا جی کریه لسر فقیه ایران گله خبیتیه او گله کی آگاهی که گرینگ و تایبت هنه بیزنا خودی امی ایرو ماموسته خواه سیدای خواه گهداری بکن امی فقیه ایران او خوش او بدرست او ببرفره همی ناز بکن هنه کی فقیه ایران درباره فقیه ایران دا او گلک انسان ما هنه کی شاشیتی اونا دویا آگاهی ده هیه ایشالا اف شاشیتی امی ایرو برطرف بکن و امی فقیه ایران باش او درست هیم ببن ماموسته تو بخیر هاتی سر چاوا سر هاتی بی روزی رمضانی کرم بکه نوا خیره دا بی مالات آبابه و دشته راضی به ماموسته مجارمه فقیه ایرانه فقیه ایران ده ادبیات کردی دا جبومه کردا گلکی گرینگه تایبته فقیه ایران ام حز دکن تشته برسامه یکمین هابه فقیه ایران واتاوی که چیه لکر بویه زاروکتی و چا در باز بیه چا به دست علمه کریه لکیجان باجاری مزون بیه لکیجان باجاری وفات کریه در همی برهمی وکات اتکاری بمد بکرتاسی تجمرا شیروه بکی تیگه بکی کرم که ما مستیم کرم دار بی باشه سر چاوان یکی کنن بریا کو گیریزگاه دا جناب ویجی گوت حقیقتا فقیه ایران جبومك سایتك ستركك جلك مهمة جلك باشا و هجاية لازمه ام هر کس کم زده درباره ویدا خودی آگاهی بن
لی مخابن انگارا بحثا مزن کردان دکن ام دبیجن مخابن دربار واندا زیده آگاهی گوبن نویسکی لبردستی ما توننه براستی او پروبلمه که مزنه و که ویش دزانن جبوکو او پروبلمه هنکی واره چاره سرکرن ما بنابی کردینوس و که دو برگ او برگه هنه یکی آوایه نویسان نگود اوی چونه جو خود چونه اوی نه چونه جو قط نبه اوی پروبلمی چاره سر بکن برا ادیجی ایرو شنده مزن مزانای جیان وان با آواره که راست درست و رزانیم ام تایبتی دگر نصر مجارف فقیه تیران فقیه تیران دربار فقیه تیران دا ام خدان دو جره آگاهی آنن جره آگاهی نویسکینه جره دوینج آگاهی شفاهی یعنی آگاهی دوکینه فقیه تیران بخواه در همین خدا ده هلبست خدا دربار خدا هنگ آگاهی انده بمونه مثلا دبیجم گلم ده دست خاران باسم محمد ناظم امجری مالک فهم دکن کو فقیه تیران ناوی وی اورجینال ناوی وی اصلی محمد او بخاد بجه ناوی من محمد هر وقت دنک چافقانیان در باست به ناوی باوی ویجی احمد محمد کور احمد لباجار مکسین لگند وارزوزی حاطی دنیایم دربار دیروکا جدایک بونا فقیه تیران دا براستی گلک نیرین جدا هنه لیوی وان سالن داوین اکادمیسیان لکولینر و وکولینرین کوم لسر وی بابت لسر وی مجار وکولین کرنه هنک مسئله ام ببیجم زلاو کرنه مثلا ده هلبست خودم فقیه تیران هنگ آگاهی دانمه وکل مینک ده هلبست خود بناو دل و را بده و هاده بجه که کنم ده بجه نیم و حی هفت پلک چون ده هجرت گلک افهم Keren که بامست هجرت گلک دوران چون سال 1041 چون و که دلالش کشند از باردکم 200 مال که دان دو تگه مهمه یک جل هفت فلک یکشی دیرو که 1041 دادن هفت فلک که کنند به معنی هفته سال یعنی هر فلک یک به معنی 10 سالان جبر که هفت فلک بحث کریه حتی معنی هفته سالان یعنی فقیه تیران دبیجه من دما هلبست خوی بناو دل رابن به امر خوی هفته سالی دا نویسندیم و هفته سال که وقت بیاد بجه نگویر سالنامه هجری دبیجه سال 1041 چون یعنی دبیجه سال 1041 بود دیروکا سالنامه هجریه اگر ام بینسر دیروکا میلادی وردن به 1564 آن 63 اول دوام مرف 1041 آجب میلادی 1564 هفته سالی در بخینه وردن دیروک دبه چه؟ دیروک دبه سال 1041
pensir şest uçar yani gale ku çilu yeki şuliyo ki miladi murovi derdik yine tehla kırın ku fakir teren ki önceler de sala hazaru pensir şest sisyan ayrıca şest uçarende hatiye dünyayı de helbestên xwe de kekî kenan gelek caran peyva mîr bikartîne. Bi ihtimaleke mezin fekiyê teyran ji malbatekê mîran bûye. Lewra zêdetir têgeha mîr di helbestên xwe de bikar anîye. Îcar emarê gelek fekiyê teyran xwendiye, li ku xwendiye, çi xwendiye em biçin de ew jî behsa bersiva vî pirsa Cenab-ı Rab bidin. Weke em dizanin li welatê Kurdan gelek medreseyên bi nav û deng hene. Mesela bêjin medresa Miksê, medresa Hîzanê, medresa Bidlîsê, medresa Hekariyê, her wiha medresa Bazîdê, medresa Cizîrê. Di fikên zêde alimên Kurdan divan medresan dixwanin. Lewr fekiyê teyran gawa ku em mêze dikin nekî vekolîn dikin li ser em dibînin ku wî di medreseyên Hîzanê de Hîzan weke hûn dizanin navçeyekî ji navçeyên bajarê Bidlîsê ye. Her wiha navê wî berê jî navçeya Nemiran e. Nemiran jî him navê navçe ye him jî navê eşîrekî Lîzanê ye. Lewre dere destxwaninê dixwîne piştre diçe Fînîka Dewtan her wiha hêşetî û li Cizîrê Dewtan xwendina xwe berdewam dikin. Lêwin em dizanin ku fekiyê teyran û melayê Cizîrî hevalê hev bûne. Bi hev re rabûne rûniştine fekiyê teyran çûye Cizîra Botan di medreseya Sor de em bibêjin melayê Cizîrî ziyaret kiriye. Celadet Alî Bedirxan di hawarê de gava behsa fekiyê teyran dikin dibêje fekiyê teyran fekiyê melayê Cizîrî bûye ji wê ders kirtiye bûye fekiyê Lêr em gava çavkaniyê din ev mêze dikin bi rastî di vê agahiyê de hinekî problem heye. Lêr bi teqez em dizanin fekiyê teyran bi melayê Cizîrî re em bibêjin hevaltî kiriye her wiha hûn jî baştir dizanin müşaere li gel hevgotin yani dan berhevdan kirin em bêjin sê malikek melayê Cizîrê gotiye pişta sê malik jî fekiyê teyran gotiye bi vê awayî helbesteke dûr û dirêj gotine û bes nê hevdane em bêjin ji hev re dua kirine em bêjin heskirina xwe ji hev re gotine di vê helbestê de em dizanin ku di serdema melayê Cizîrî de fekiyê teyran jî ye. Peki fekiyê teyran li ku derê wefat kiriye û dixwazin em piçekî jî li ser vî mijarê bisekin vî mijarê dest xirînin. Hinekî berhem jî Pirtûkada jî dibêjin fekiyê teyran melayê Cizîrê sedebekî da bûne. Lêberê dibêje fekiyê teyran xwendekarê fekiyê melayê Cizîrê bûye. Hinek dibêjin ne hinekî çavkanî jî dibêjin na hevalê hev dibûne bi hev re mele bûne yani di asta elmê da jî dêzê hev dibûne ji bona weka jî hev dem hatine berhev di axiya fenê tiştekî wiha jî dibêjin tê gotinê ve wisa saykiriye xewdiye bîstiye kerem diye mamoste. Kerem darbe yani gotin awa rast e yani çawa me got Celadet Alî Bedirxan dibêje biye fekiyên melayê Cizîrî Lêr gava mirov li gor kevne şopiya medresên Kurdan mêze dike ev îdia dibe ku piçekî zor be. Ji ber ku mesela fekiyê teyran beriya melayê Cizîrê vefat kiriye û bi salan kên zêde jê nestir biye. Yani ihtimalekî zayıf e ku melayê Cizîrê dest dabe lê bi hev re em binê pirtûkxanine bi hev re geşt kirine hevaltî kirine ew tiştekî dine. Wefata wî li ser wefata wî ji her wiha dîsan gelek gotegot û nêrîn û fikrin cuda hene. Mesela
te gotun ku fakir Tehran gava xanına fakhlas ke u digara lenek cihan ve digara te miksin mix weke hûn dizanin wê wextê navçeyek ji navçeyên bajarê Hekariyê bûn. Lê îro li ser bajarê Wanê ye û piştî avakirina Komara Cumhuriyetê navê tê guherandin dibe Bahçesarayê. Tê wê derê li wê derê li navbera wî û mîr de mîrê miksê ve biçekî nexweşî çêdibe. Dilê wan jî hevdinîne û Feqîyê Teyran di xeyî de radibe diçe şandîsê ku gundeke girêdayî navçeya Hîzan e. Hîzan e Bilîsê wa. Diçe wê derê. Diçe wê derê lûrê dimire. Gava dimire gundên Herezûzê yani ew gundê girêdayî di miksê wa gundî radibin diçine gundê şandîsê dibêjin Feqîyê Teyran ji gundê me ye. Ji welatê me we li her çiqat li vir wefat kirine jî em dixwazin cenazeyê birin bibin herin gundê xwe lewra ev camêrehanê camêreke welî ye camêreke ezîz e bira di nav me dabin. Şandîsiyan jî dibêjin naxir we dilê wî şikêlan dibû we dabû xeyîdandinê li vê dera wefat kiriye em ê li vir defn dikin. Bi hev nakin di encamên de ji her du aliyan jî çend rûspî an jî em bêjin çend aqilmend dicivin dibêjin em vî problemê çareser bikin. Dibêjin em ê du tabutan çê bikin. Tabuta yek cenazeyê Feqîyê Teyran têxînin Yek jî vala. tabuta dudiyan jî bi qasî giraniya cenazeyê Feqîyê Teyran em ê giraniya gibi kevra me gel bi tiştê dina me têxînî û her gundek bira tabutekî bigire êdî Allahu alem bû nesîbê kî. Gava dibe sibe ji gundiyan re jî her du gundiyan re dibêjin her du gundî jî qebûl dikin vî pêşniyazê her yek tabut rawêje tabutekî digre beter lewra em dizanin îro belkî wî jî maqif çûn ez gelek caran çûme li gundê Herezûzê aramgeh Feqîyê Teyranê ye û her wiha li gundê Şandîsê jî gorek heye bi navê Feqîyê Teyran. Norsa îro du gorên Feqîyê Teyran e. Lê yekê kenar lazim em viyanê bibêjin Kemal Mustafa. di sala 2014 li ser tespîtkirina gora Feqîyê Teyran hinek akademisyen kesên wek Mamoste Abdurrahman Adak, Hayrullah Acar û Sedat Uluganar silavê me ji wan re heye hinek vekolînan dikin diçine gundê Şandîsê. Li gundê Şandîsê di nav gora gundê Şandîsê de digerin têde gorekî dibînin mezelekî dibînin li ser wî mezelî ev îbarahanê heye. Ana her gundê jî Mal Mustafa dibêjin Feqîyê Teyran li gundê me ne. Nasıl? Ama millet geçtî em hemû piranî millet dibêjin Feqîyê Teyran li miksê ye li gundê me. Yani hatta 2014 rast dedi Pirani millet got Feqîyê Teyran li miksê li gundê Herezûzê medfûne lê piştî vî tespîtê êdî zêdetir meyl çûye ser gundê Şandîsê. Mesela ew har dibêje ez Kurdiya wî bêjim Kerem Kemal Mustafa. ev göre yani li ser kelta mezelî we berserî lisandiye dibêje ev göre dilşad rahmetî bexşandî û mihtacî rahmeta Xwedê Mihemedê navdar bi Feqîyê Teyran ku di sala 1041 de koça dawî kiriye. Yani li gor vê evveliyê Feqîyê Teyran teqez li gundê Şandîsê wefat kiriye. Êdî di tabût lekiyan tabût ketiye para Şandîsê Allahu alem Mustafa jî li ew ketin ne li miksê li gundê. nasıl? Nasıl? Hemenî waqt me lê deve devdûn hatiye girtinê qabristana dikin. Yani
Gava mırar diçe gündür arazuz rasem برز وکیل وانه اود بروی گوشن اورهان خانم بسایوی هنگی لبند وارزوزو ام بیجن درباره فقیه تایم مزگفتاوی وی کوچویه هاتیه او هر وقت و جیگ وقت گورال قبول کرنه تعمیرات داوی چی کرنه لسر قطبه کی چی کرنه نه نه معنی کو حسدی ست cenaze fakir dıvırda yani megot eğer ku agaya şifahi rast ve udlu tabut mesela du tabutan rast ve demek dikişen tabut çekişen gündü fakir goralı nure le لسر گورا فقی آل مکسل و گند و رزوزه آگاهی که دوی رنگی دیروکی تنه او آگاهی هانه آگاهی که دیروکی هر وهان که کنن ده سالنامه یا بدریسه ده سالنامه یا بود سال 1898 da hatiye başlandan doğru da peygotun kum böyle fakir teyran dölür rabe. De belja vi helbestavi da şaravi da adayek arya dibêje bi navê fakir teyran keseke di sala 1041 de li gundê Şandîsê wefat kiriye. Ev jî agayeke mühim e. Her wiha di gelek çavkaniyê din da jî derbarê ku fakir teyran li Şandîsê wefat kiriye آزایی به دستیمه به هنه یعنی ام جوان آزایان دزانن بی احتماله که پر مزن فقیه تیران لگوند شاندیسه وفات کریه ایدی ام ویجن جنازه ülküce bu ne sen ام تخص حتی نروجا ایرو نزانن لیدی سانشی جمارت به هیوی کو جبر کل شاندیسه او آگاهی دبر کل شاندیسه مدفون به Mamoste manata kudeş terazi ve jibona van agayi te green omnihi. Mamoste terse kiyez ve terse step person mera şandene kabsene kede bu mwete ve darikim agayi kutubici az yek biyek hilden jibona fez album ne telefoni destek padanim. Baş mamoste پرسێکی ئەم ئاهشتا بزن ji bo çi em bi durustî agahiyê derbarê mezna da baş nizanin li gorê me sedema vî tiştê çi ye êjî mamoste mesela em ana lê dihêrin mesela dibêjin feqî teyran zimanê teyran fehm dike tiştekî wihe tinene û ev jî berdewamê vî pirsê yani ev vî aha vî pirsê çawa çê dibe evan agahiya çalgiye bi çawa çîviye çima wiha ye dijmena tikarî bi fire agahî pêşkêş bikî mamoste باشه مالا وابان براستین di nava me Kurdan da en zêdetir kîmetê nadine mezinên xwe hatta ku dimire piştî mirin ew em qîmetê din lê heywa xeberayî jê çênavin di vê meselê de mixabin Kurdan jiyannameya mezinên xwe zêde nenivîsîne heta Alman bu feci jiyannameya xwe nenivîsandê me di serê bername xwe de ji bo de sedema ku me ev pirtûgehanê nivîsan ev kulu ev derdehanê bûn ji bo wî agahiyê teqez bi destê me neketin a duyen jî keke kenan weke hûn dizanin welatê Kurdan her dem bûye şanoya pevçer û pevçûnên millet e her dem li welatê Kurdan şer û pevçûn çêbiye bo nimûne dema şerê ku di navbera Osmaniyan û İraniyan da çêbiye li welatê Kurdan da çêbiye her wiha di nava dewletê din mesela bên dewleta Fatimiyan da dewleta Emeviyan da dewleta Merwaniyan da gelek dewletan da yani bi tevahî mixabe şer û pevçûn li welatê Kurdan çêbiye ev jî çi nişanê me dide keke kenan di encama şer û pevçûnê çi dibe
ویران دبن ولات ویران دبن پایمال در نرف کور سر کورا نامینم جبوی مدرسه کربان هاتن ویران کرن گلک جاران مزگفت وان گلک جاران هاتن ویران کرن ام دزانن کو پرتوخانه کربان کتابخانه کربان به پرانی د مدرسه و د مزگفتان دابونه سلام یکف بله سلام دویم دستخط کو هاتن نویساندن آن هاتن دزین آن هاتن شغوتاندن مثلا زیجی مستطبو او çayane dizi yani mesela beni kesin roj avaylan evet هاتن ولاتنه او پرتوک دیتنه پرتوک گفتنه به خبر برنشنه bölüne botuna ve baf kalime hem de kazayı kalınlayı mesela ben ona ملخن للسيرتين قد رحمة عليكم وكان زن برهمة كي بنابي نهج الأنامي هي نهج الأنامي أنكرين د برتوخانه ملي كتبانه سيدا قابك أو برهم هاتية قيد كرن قوتنا برهمة كفارسية مثلا هذه بروبلمة كي وهر وهام تشتكي فنجي كي كان أزببيجم هناك دستخط هناك پرتوگن درباره وان مسئله اندام نجم هن کسان هنه تو دارا دچی جوان دخازی مخالبن نخازن بدن یعنی اگر پرتوگه دستوان ده هبه او زن دکن کو فکر دکن کو او پرتوگه هانه او دولتیه که مزن پره که مزن جوانا کازنج میکرد دارا تو دچی جوان دخازی ببیجه تو آقاسا پاره بدیمن ازی بدمت برازی آقاسا پارهش کبینم بدمت توجی پرتوگه بدیمن جویجی وسیله وی برنامه ام بانگوازی گل خالقن او کسین کو دمالن واندا دستخط هنه بر همین دیروکی هنن برا بگینم بر دست کولینران زانایان اکادمیسیانان برا انجوان بر همان سودlar بگرن و دیروک ama بزلالی در بکره نودانه yani kendinize de sebemi ko em jiyanname ve mezine yukarı zaman dolaylıkları da her şey kalan da rezbiki. İcer emregerine ser navin fakir teyran. beli Keke kenan ama tişteki gele kimliği yihile. و herkes فرقی تهران دبجه چماجرا دبیجن فرقی و تهران فرقی امزانن دیرجی امزانن که ام حب بینم بر هفته دبه فرقی تهران و چما ویه فرقی تهران Baş. کرم بکه اوش بولا کرکسی پرتوک داجی آگاهی هده چکلی جدا جدا جی هده کرم که Baş. Serem darim. من Ben fakir kın. کرم که O gavun dizanın da medresen kurdan da gavan Norveç dest bu kandın edike jera bejin fakir. بله Gava kandın afadı kadine icazetname yafadı gre em jera bejin mela. İcer derbarı bu çim anladı fakir jeser fakir teyran ranebiyen ve mesele de dersi var mesele de dönerin hene. Legormen her düce rastın yek. Dibêjin feqiyê Teyran xwendina xwe ya medresê temam nekiriye. Lewra îcazetname jî negirtiye lewra navê feqîtî jî ser ranebî. İhtimalekî wa heye. İhtimala duyem jî divê derbarê vî meselê de gotarekî nî jî heye bi navê de helbestên feqiyê Teyran da dilnizmî yani nefs biçûkî. Feqiyê Teyran keseke zêde dilnizm bûye, nefs biçûk bûye, nefslenûr bûye. Ji bo wê dibêne gote eger got ez navê feqîtiyê ser xwe rakim pêxime mela ihtimal heye ku gurorek kîbrek bi min re çê bibe ji bo ve ew guror û ew kîbir bi min re çê nebe ez navê feqîtiyê ji ser xwe ranakim. Yani legormen ev her du ihtimal jî dibe ku rast bibe. ihtimala duyemi daha başı merfadçı. Evet. Her başı merfadçı. De gel Perduka da iş derbazda feqî Teyran de beje ez feqîme. Ez herden li pey ez herden himbim. Ez herden pey elmêdim.
بله Yani dibêje ku ez xwe bijim mele bijim seyda îdî ez ji hînbûnê êdî ez xwe bişim îdî ez ê mileta fêr bikim. Ji bo re weke dibêje ez her din ez pey awkê me, elmê me, mamosteyek jî mirovekî gelekî têja bo ez jî dubare bikim û gelek mirovekî zer nefstenik em dibêjin. Bêgurûr nefstenik em dibêjin. Xwedê jê razî be. آمین Kerim ke mamoste امجا یاری سر بکرات تیران dîrim berî kelim te. چه ماجرا گوتن فقیه تیران دربار وی برسوا وی پرسیداجی گلک نیرین جدا جدا هنم نیرین یکم اوکم دبیجن فقیه تیران زمان تیران زانمیه لورا جرا گوتن فقیه تیران لگورمن اف احتمالا هانه احتمالا کی نراستن Derê mamoste ji wekî te بله fikirim. فقیه تیران زمان تیران نزانیده لگور هنه کسین دنیجین فقیه تیران ده هلبستین خدا ده شعرین خدا زیده بحثا تیران کریه طیوران کریه لورا دبین جرا گوتنه فقیه تیران امجی احتمال لی لگور من احتمال هر مزن اوه پریدودون عطار هیه به اصل خواه جی فارسانه جی ایرانه یه برهمک به ناو منطق الطیر نویساندیه سال وفات اوی 1221 1221 یعنی این زیده 300 سال بریاج دایک بونا فقیه تیران Her wergerê mîladiyê ke 1221 میلادی لگور سالنامه لگور سالنامه میلادی 1221 ده وفات کریه فریدون عطاروی برهمک به ناو منطق الطیر نویساندیه او برهمک فلسفیک و آلیگوریکه yani gene işte felsefik ya da hani Leo Feridun Attar دوی بر هم آخوا در راست راست نه آخوین تیر دانه آخفتن حیوان دانه آخفتن کوی همشون دبیجن ادبیات دبیجن هنر انتاقی یعنی او هبونین کو نمکونه بکاربن تصرفن آن بکاربن باخون وان بدر قصدان انجام دبیجن هنر انتاقی به هنر انتاقی فریدون عطار ev derhem nivîsandiye bi ihtimaleke mezin Fakiye Teyran ev derhem dîtiye ev derhem xwendiye dibin teesîra wî de maye lewra navê xwe daniye Fakiye Teyran her wiha mesela dibin vî derhemê de çîroka em bêjin sîmok jeye فقیه تیران ev çîroşî li gor fikra me xwendiye û dibin teesîra wî de jî maye lê divir de hat tiştekî hate bîra min ez bibêjim weke menkıbeyek di derbarê yani zanînbûna Fakiye Teyran û zimanê Teyran ev menkıba hanê li gor fikra min ji bo me ji bo mirovan pê de dersên gelekî mühîm hene yek dersa yekem ew e ku merov bi gava tiştekî li ser meriyan hat emanetkirin merov wî emanetî biparêze û ya duyan jî pê bigihêje ku dünyayekî xapînov û dünyayekî derewîne dîsan Celalet Alî Bedirxan de kovara hawarê da de hejmara sî û sisiyan de ku di sala 1941 de li Sûriyê hatiye weşandin di rûpela şeşan û heftan de behsa vê meselê bikin. Çîrokek ewad bû ya dibêje Şêh Abdurrahmanê Garisî ew ji alimekî mezinê Kurdan e dibêje derbarê Fakiye Teyran de menkıbeyeke wiha dibêje rojekî Fakiye Teyran û keşîşek wî meselê belê radibin diçine Cizîra Botan
برده دوستن دشن دبن دایره که دبینه انی بچه که بین آخواه بدن پاشه انی رابن رافت دوام بکن دشن دبن دایره که دارو دنم دو توچت دو تریل تونه سر چکلوی دایره داتینن پشت داتینه دکن ویچه bu ویچه آن فقیه تیران دکنه گاوا فقیه تیران دکنه کشیش 1% دبیجه بوشی تدکنی تا خیره برا دبیجه حالی مفقیه و هایه ام هنک جاران دکنن دبیجه ناخیر مروف بیس سدن نکنه کنی سبب کناخه جمعه بدیجه فقیه تیران دبیجه از سدما کناخش ترا بدیجن زیر از ترسم کو دوی سر رامن افشا بکی افشا بکی uzrar بدید بله دبیجه سوز و از سراته افشا نکن و دنی دبیجه وان هر دو تیران به افراد آخفن دبیجن اونا کسی گود بن داره دایرون نشتیه فقیه تیران واد بعد چه جزیره و نزانه لجزیره او بلایا کی وره سریوی بشتی گفتنه فقیه و کشیش را دبن را خود دوام دکن دچینه جزیره لجزیره فقیه دچه مدرسه سر کشیشی دچه دیره داوا دکه حوشا دیره مزادی که چند مرف وکه تشتکی خواه وانده کربنه زیر دگرم لود گرن دبیجه خیره این چی دگرن اف چی مسئله دبیجن والله رملدارک سیهربازک هات جمرا گوت دبی حوشه دایم دبنی کفره که دا خزینه که لی علمی من ناگیجه گوی ازوارا بیجم کی جان کفره کشیش فقیه مسئله و فقو بندارد که را بیایی دشت جم میره جزیره دبیجه میره من از دکارم وی پروبلم آوی چاره سر بکن دبی چاوان دبی کسی بناوی فقیه تیران هاتیه آنها مدرسه سوره وی بینن وارنه اوی در بزانه به زیر دبنه کی جان که بریدانن باشه دبیجه گازی فقیه دکن فقیه تینیم یه فقیر را دبیجن مسئله که اوایه تو اجبار بیالی کار آن نه فقیر دبیجه از اجبار بلما آلی کار نشرتک منه دبین شرطی ده چیه؟ دبی اونه حقه کی بدن باشه و چه منه این حقه کی بدن ده دبیجه دینه تیو ده دستی خود هنه که قوت ام بیجن خارن نون لسر حوشوی عرض حوشوی جلاف دیگه او لبندات تیران میرن تیر وقتی که بینا ام بیجن وی نانی دگرن تو اینو نکل خاله دخون تخون دوی استراده به هفرا به زمان فا صحبت دکن دبیجن او خزینات و ملت لی دیگره دوی حوشه بعد دبنی وی کفره که سبی وقت طاف دردی کرن یکم جار تابل کیجم کبری بخینه خزینه بنی کبری دایه وقتی بجم برسوا پرسافه دید تراجم میره برسوی بجم من او کبرات هسپید کرد میر دازی مرنه خود کرد تینه اما بجم کبر بلند کن او خزینه در بکنش من میر بجم فقی ده تجمرات بودو به حقی نبدن حقی تچید حقی من بدن فقیج میراد بیجه حقی من بقاسی گرانی سر کشیش داینا زیرانه دبی باشه سرازیا گیتین تین میزینه گیتین تونی لیجار میر je فقید پرسد بیجه فقی هر وار هی مده باشه بیتو زانی سر کشیش زدنه کن که سوله سن جا سن چا گرانی او چخاصه بزانه bir insanın bunu sereymiş bedenayı bıraktılar. میدن با داینه سترایی Bir belçare vardı ve seri keşiş ile bakine seri keşiş tineti kefeki
mezinoy kefil peşi zer dikine çıkaz dikine meze dikin seri keşi jora lejora bilin nabe zer lejorenin de enjam da tevahiye zeran dikine kefi disani tere nake nir her sahati netli demece faki tezani bu seri keşiş çıkaz biranen lanatte ev tiştacı mahast Hakti dibêje mîrê min hêrs mebe. Zer layıqî te ne ji ber ku xulamê te hene, eskerê te hene, mêvanê te hene, mesrefa te zêde ye. Zer bira ji te rabin. Va dibe û kefika ku zer tolane zeran jê derdixine betîne erdê ji erdê çend kul خالی دکه کفی که میزد که سر کشیش را بو خالی گران بو دیجه میره من تو بزاندین هر وقت آخ جمال دنیای گرانتره قیمتتره یعنی dünyaya که فانیه امی روژه که بمرن و بچن جبوی لازمه ام دنیای چه وظیفه مهیه امو وظیفه خواهد بجی بینن ورینن یعنی ev jivi çîrokê an jî jivî menqideyê lazim e em vî dersanê derbixînin kesekî gava ku ji te re tiştekî got gwa ez dixwazim ku tu vî pirsa min ji kesekî de nêra nerêjîn an jî emanetekî da te got lazim e tu vî emanetê min xwedî derbikevî lazim e em lê xwedî derbikevin û lê xıyanetê nekin du em zêde bi ber bi pêş mal û milkê denê nekevin em dizanin dünyayekî fanî ye em ê rojekî bimirin û têkevin binê wê axîr ewa ji bo me gelekî muhîm e birastî em deverine ser nizam mijara xwe her dem dürüstü her daha wext durist dürüstü daha başı o dürüst biya seri keşi daha da jîkirini ez zanim xazem wext mewan dis pa işte de deneme geleke baş مخلصه فقیر تهران دستن هیم که من نمی پرسی işte پرسیده bu nav فقیر گروک شما گفتن فقیر گروک یعنی فقیر تهران کسی که دورش بویه گل bu گل گریایه باجار گریایه و بیتین فقوتن لگرا مثلا امزیدتر جبونه هلبستین فقیر تهران ام نابجین هلبست بناوان ملتان ام دبیجن بیتین فقیر تهران جبوی نایب فقیر گروشی لی هاتیه کرن ماموسته درباره فقیر تهران یک نخلصی وی یکی کسیتی وی دا اما دوتش تشتکی دنیاش اصاب دیجا باسا گونا و کیوکایجی فقیر گروک بله و اما دچو باجارا بندا نافچه ملت دردوری که وسط تو بونه اوجی هلبستا باندیه وسط ارگانیزه falan avça çeydi bu mesela İro emrin hürmeteki kuvare bajare ki biletine frutanı organizasyonu ki ona çeydi be o buna avladariye ki ona çeydi evdem çaki bir mamuste اگر فقیه ایران او دما خدا سدما خدا مروفه کی نادر بیه دün tutkali de derbarı kadar jmara باشه ses çavan eğer tu bunda te jiyana fakir ve zaruriyet buna derbas eğer nizanım salete teredik nadın lisarenin teredik emzarok bun devreş dahatın ligondan digeriyan mesela gundi ku emle bun mezgefta wi gundi serevi yani benevi çatikri ne bu sac ne bu ah bu sen derdiket ser mizgefte serbane mizgefte defa qad xist o qaside de botin beyt de botin her vaha bi ihtimale ke mezun faqiyet teyranjin bu rengi çüyel gundan geriyaya u beyti fagotin ecberkum nahad roja irodan gava em bernameye ke bi rengi çevikin
Armanca me yen serekiye kişi aboriye emci piçeki parayı kazanç bikin. Evet. Lewe vakti derdu kulleke farkiye teyran musatfine diye. Böyle. Tani geriye o helbestên xwe şiarên xwe beytên xwe gotine bi nava milleta belav bûye û millet jî ji devê wî ji ber kiriye wan jî ji devê we wan ji devê we heta li roja me ya îro hatiye. Berê mamoste. Mamoste saeta te xweş te besa hêja feqî têran kir te bû feqî têran berçavî ka malê dünyayê tu tiştekî nebiye. Pey maneviyetê hevden çiye û te serî da jî bû feqî têran kurê mîrê niksê diye yani. Yani ji malbat nîvê niksê ew bir tekez ne ji ber ku negotiya de helbestên xwe de têgeha mîrî zêde bi kar anî em dibên belkî malbata mîran bûye. Em Pirtûkî di berhemê xwe de jî helbestî wî da jî tiştekî wiha derbas dibe. Ku merva halê dere ve ji malbatekî Ezin eraz. ezin bêye Malbela bir. rewşenbîr bêye lê berê li ser be wana nesekin. Li ser wana nesekine li ber mileta sekiniye. Di nava mileta da bûye. û her dem bûye dengê mileta. Mamoste eva yani ew dem ça mesela malbata wî ka destûr dane wî ka. Mesela em buha bêjin malbatekî dewlemend û zarekî mîr dibêje ku ez mîrim tu ji tuwarê tu bê mîr. Ez dewlemendim tu jî tu dewlemend. Ez mezê vê heremê me ez bimirim tu werî dewsa min. Lê feqîyê têran wana hemû bi ew dike. Bi para dêren pey tiştê wisa nakeve pey elmê dikeve. Pey helbesta dikeve. Mineta derdorê xwe tov dike. Wana ra çîroka dice destanan dice helbesta dibêje ew de mesela malbata wî devdorî wî eva ça destûr dane wî ka. Tu gaşa ji me re şîro Keke kenan minakên bi vê rengî di dîroka Kurdan de gelekin. Mesela cembeliyê nêrê hekarî belkî we bîstiye berim ben de cembeliyê nêrê hekarî kurê nêrê hekarî û kurê nêr bîyen. Dev ji dünyayê berdaye û dev ji bona axireta xwe û ji bona eşqa xwe jiyana xwe borandiye. Her wiha zenbîlfiroş em bînim dîra xwe. Zenbîlfiroş kesekî nêr bîye, kurê nêran bîye. Lê dev ji dünyayê berdide, dev ji şan û şöhreta dünyayê mîrtiyê berdide. şeselik Hayalê xwe digre, zarokên xwe digre, gund bi gund digere, bajar bajar digere, selikan difiroşe û bê debara xwe dike. Her wiha feqîyê têran jî bi vê rengî wextakî êdî mezin bû emrê em bêjin bû 20 salî ji xwe nemimkûn e ku eger bi kesekî bixwaze ji heyatekî bi vê rengî xwe xilas bike malbat nikare jê re tengasî derbixîne. Yani eger tengasiyê derbixîre jî ew tengasiya wan pere nake. Îro jî mesela bêne zarokên me hene berim babak bêjin ez diçim em çî bikin ew diçin. berim Aynı mesele, aynı tişten. Em piçekî jî eger wexta me pêrê dikin behsa beri beni tiştekî pirs gelekî hene mobîla xwe jî ya gelekî keremkê berde. mamoste ha derbarê kesete wî ka da zibanê wî ka da neveroka berhemê wî da û welîtiya wî ka da gelekî tişt hatine gotin. Em li ser bana bisekinin ku di dema me çi de em dixwazin defaziyek me hebe ku di helbestekî feqî têran ji me re Baş. biqûlî. Mamoste feqî têran tê gotinê hunerê edebiyatê xelk be. Yani nûnerê tasawûfê jî zimanê wî, usluba wî, berhemê wî jî zêde giran nîne û her kes dikare bikune û fêm bike. Divî pir ji bona vî ka dikarî çêbêjî ji bona eva kesetiya te wî ka da li ser wî ka ser berhemê wî ka bandora wî ka wî çêbiye postayê. Ji ber ku ji arîstokratî hatiye di nava xelkê. Kerem te Keremdar bîm. Li gor fikra min feqîyê têran li dijî melayê cizîrî
وی گوتیه هنر جبو ملته حقیقت دوران عفوا ملای جزیری گوتیه هنر جبو هنریه یعنی مخاطب ملای جزیری کسین عالم بونه زانا بونه آریستوکرات بونه لی حقیقی سانه نخواستیه حقیقی گوتیه از دخازن ناوا ملتا جیانا خوا بدومینم هلبستین خواه به زمانی که ملت جه فهم بکه از بوی زمانی بیجم لارا ایروژین ام دبینن که هلبستین فقیت ایران گاوا مروه که جه رزیج دخونه کم زیده گلک تشتان جه فهم دکل مثلا دگلوه که فقیت ایران هلبستین خواه به کشا عروض نویسندیه به قافیه نویسندیه اون آهنگا دنگان با آوایی که سپورانه به کار آنیه یعنی هم او کار آنی کریه یعنی هم جی زمان خواه حسابتر کریه ام دبینن مثلا ملای جزیره ده هلبستین ویلای پیوین عربی پیوین فارسی گلک زیده جه بگرن دیگر ویا که فقیت ایران جی زمان فارسی باش دزانه لیکن جاران پیوین عربی و فارسی ده هلبستین خدا بکار آنینن ایجا هم گره دبینن فقیت ایران هلبستین وی زیده تر قصیده و خزلن و قصیده و خزل خودم به پرانیجی گلو چه مجار هونان بیه بحثا چی کریه ام قبل نظر که ام دبینه که بحثا عشقا الهی کریه یعنی بحثا عشقا خدا کریه پس پرناش خدا نظرات هلبستوی هلبستی که دوستن دو بحثا معرفت کریه سسر بحثا حکمت کریه چهار بحثا فکر و باوری وحدت و وجود کریه و هر وها تصویر قضای طبیعتی گلکی کریه فقیه ایران کسی که اهل تصوفیه اهل طریقتیه جبوی جیم تیجه مضمون تصوف با آوری که بسپورانه در بستین خدا بکار آنینه لازمه امویانش ببیجن که کنن Bu bize demo mecihindeki mühel keremdeki keremdeki işte ve hayal başındaki باش از ببیجم bezikleri. و فقیه ایران طایبیتی که من بنای های اوجوی گلک چیروک به منظوم کی گوتیه یعنی مثلا چیروک به پرانی هم پخشانید بجه ناسانه Dedir bu semo. لیوی فقیه ایران چیروک به آوایی که هلبستی به آوایی که چیروکی ده هلبستی خدا گوتونه مثلا نبیجن عفوا Bu mesela berhemi yukarıda eşka ilahici o eşka mecazi be hevrahiye o say. راسته ده نهان بلبور گل کسان از دوی باوری دامن او کسی که خواه بگیجه قوناغا حتی خواه بگیجه قوناغا عشقا الهی لازمه به پرا عشقا مجازی دا در باس ببین یعنی عشقا مجازی ده ناورم شاعر اون عشقا الهی دا وقت پره که الشاعر بر عشقا مجازی تام دکی و پشت راجع مبیجن عشقا فدگینه مرحله عشقا الهی اوجد بنا دزانیل کو فقیه تیراجی دسر پرا عشقا مجازی را در باس بویه Bu mesela ben çölde meme maye. آها O geleki peyam jmara hatine
ام نکارن لبول بو ناوی وانا بیجن مالا بیجن و سلاو و ریزی خواهی جوانا بود خودش کشتن لسلیمانیه لکرکوکی لاربیلی حولاری و لباجار استانبولی Ankara u geleki ciya peyam jmera hatne sıra bu reze ona jmel u jtara cihe mamusta عليكم onu hep kadın nemaya ez perseki ha ve perseki rejim nevasa veliti u kakir usanı ne بله em bejin em karın bu ha bejin peki teyre vedi khadi elbette de dosti khadi راستن o merfeki u ha تو درباره ویکاردا جمعه بشک آگاهی بیجی یکی مروفه که ها ولی اهل خود دوست خود زوجه یالله ما مسته از پرسکی جو های مجی آوکر بالا مجی کشم وگش پشترا بیجم پاشیجی بوده درباسه آوکر ما مسته تجمعه برهمه کی داشتم مالا کوا آواتر Kerem. Peki دربار الزواج فقیه تیراندان هنکی گوتن شفایی یعنی بلبی تننن دبیجن فقی دبه evindar keça mire heşeti o dçavi dixazen gava dixazen mir dibêje du şertên min hene eger tu wan her du şertên min bi cih bînî ez ê ew bikim ez ê keşka xwe bidim etim ez dû mêze bikim bira belê heya dibêje şertê tevçîne ka şertê xwecî ra bêjin dibê şertên min yek ew ku tu çemê an ji rûbarê hêşetê bidin çıkandin yê duyên jî dibêje em dibêjin ya ji serî hetanê lingan tu yê her li hewcedariya keça min bi cih bîne hani cil û bergên wî falan bêvan çi lazim be tu yê giştikî bînî werî ez ê paşê keça xwe bidim pê feqîr dibêje baş in feqîr ra dibe bi çi çareseriya wan her du şertan bikin û demekî derbas dibe wan her du şertan bi cih tîne tê ve digere tê ji min ra bibêje ku min şert bi cih hene kanê tu ji keça xwe bide min pê hêşetê mêze dike keça wî keçik vefat kiriye gundî li ser cenazeyê wî di hundir da dest bi gîrî kirine û digîrin feqî dikeve hundir dava rewşê dibîne gundiyan ji hundir derdixîne bavê keçikê ciya keçikê û keçik dimîne feqî diçe ser cenazê keçikê û helbesta xwe ya bi navê îro qewî gîriya metê wî helbestê dibêje bi vî awayî em dizanin ku feqîyê teyran zewac nekiriye û zarûyê wî eyalê wî tunene her wa derbarê werîtiya wî de jî ji ber wexta me nema em belkî dirêj nekin ew mînaka ku me got derbarê mesela wî keşiş de mirov dikare weke werîtiya wî vî mînakê jî nîşan bide ez ê bi destûra madem hûn dixwazin em helbestekî Üniversiteki jî bixwîne bernama me jî îdî wê bi dawî be erê ez ê dema çend sê malka ji helbesta wî ya bi navê Allah çi zatek ehsene bixwin teren ke mamus seremdar bî Allah çi zatek ehsene zêde letîf û qadirî mexlûq hemî neqşê tene vekra li hemyan fekirî hamd û sena laîq wene yê erşê ezîm çêkirî erşê ezîmê ekber e zînet û raza merkezî ew kursiya heq li ser e bêşems gerdûn dibezî heq wahid e
وتره فره بینومه باغبان رزی باغی کو باغبان بیت بر اردک هیه او نبین داره کو انقا بیت سر بلجک هیه سر نبین ایجن نعمت دیت خبر یارب بری پیزی وبین سر چشمه پیزی چیه؟ هات لیسان عارفان او نورک رحمانیه دارت قلبی خائفان جشم ارک دامکسیه لو بن ندیم طائفان لو بوم حریف لو بوم ندیم من عشقك دیجوار هیب کوری کرم صرف عظیم من هجمای پیرا هیب من رحمان رحیم من میرک ستار هیب او میر کریمه ساترن خوش حاکمه دبار خدا خلق مرم ندوره حاضره او واحده او بی ابتدار هر چی بکت او قادره او خالقه بی باب او دار خلق مرم جكرا او قسم دا حق بعرف ناس بكين ارد بزاني البسه فرخونده نج فرخكين او يكج آميرا بسن نه چرخ ده نيوا چرخكين چرخي بنيو چرخي ازم روح و روانا من دویل از کشکدارم نارزم خم و رحانا من دویل بیت نشم گاوک بزم خانم مرادا من دویل بیت مردارک میتم قلبم جسر مرآتين از کشتی ناتبتم تخرى قلوبا تهيئ خلقنا بفرقان و ختن هرچی دبیجم هر وین ما از دبیم ده گوتنین بیت زبان بیت گوتنین او قال وقيل بالذنين ظاهر وباطن ساكنين بن مقاطع مرني او جبالتني جبال مني او جبالتني نجبال مني من حولهن قوتنهن روح جتية دين جتية من زحر زمان ناوبن دجل جتية صوت جتية دنگ جتية صوت جتية آواز كلنا قدرة دست جتية چن جتية ما مستكدة خوشه خوش به ساعت خوش به انشالله مالا و آواز حتی وی خوشکتر به تماشاوان هیجا برنامه کردینوس بشا می فقیه ایران خلاص بود مخابون انجام بود جمع مستب پروفسور دکتر نسیم سوزنس پروژه را سپاسیافا پیشکش کرد جبوک آگاهی خواه نمره پاروه کرد پیشکش کرد ما مستفادش در از به مالات آوا تماشاوان هیجا و عزیز برومت شف باش خاطری و هیویه هدیتن